Ye baby aba. Na sabi na sem nyina ne se oyobi a oye turumudifo gay na wose wajai enti o de obeka de ma ne kowura mu ene de akọ e turumudie no e de na kọwi na wose ne bo so obekọ court nti o se me nkata nanim sanse woni de woka ke sajita o nyama na tutu agu agita case number 1 it did say Beyonce and your friend so out to them or the Beyonce as you put to a group one on what better to me I will call to hey what day you call Beyonce yes mommy to me for bra Beyonce and sister Beyonce oh maybe say maybe the Ghana hang for blaming me and I interview on your first time I'm going to TV station be brave then I'm always social media and don't go find me already it's me afin I'll be who mudada eh mo na udi ankasa de so for Beyonce your friend Kwajo Beyonce ajeta yo Kwajo ye chirade said ni penny beda ho de di kan gayism the beka say is spiritual and a lifestyle oh it be a lifestyle it be so spiritual implications background e ya dan adu hu ko she turumudie nu me ko kan say me ko prepared afie be mu ni but I say afie be mu be 2015 mo okay tina mo be 16 years me ko en me so sata na sata me client aba so obi aso ko prepared me ko na me mo bi ant me ko da circle the over 3 days na minimum obi ant na me numbers was na papa bi mo say oh ablant me won so na so me prepared no so oh when him do be ko fie no mo adwumai and so de me ko fie me di be na watch no ntimi wo over there man of frame say me mra inside no asha singlet ne sport and so me na chima me fan ko nanim and so how do some farming no so eja minim adekoro na on fa obada so 16 years de me start 16 obi awo no me dem my so sa nti what me farm for me ma adekoro na ja o yire me fa ba ko oto papa o yire papa na den want him what it is 93.1 FM we are with you e mesu kakra wo e je betun akase na aya o mo kase o ma sabi nyame bo mo sa no definitely sa ade ni wo mu obu wa ha e ye homos o ma me ye doctors for na you know o ma ni science form e ye homos e wo mu enti no se wona ande se wo ba na se you wo onyege sa no so ba nyam sa na bosu anyame dia e wo ko na yelo na net onyege anye se bia oyege tu sa na wo de ne sa na me te no be 7 years sa me nante me ko school ni ma ni ba mpani ade ade eno ntina wonye sa de ni kopem se papa no this is 93.1 FM na akotito mu a afeye wo mu butu gumu sa na me ne nete nte do ye ba ko mtini fi wa ona me nete nti no ye ba ko no di be 2 weeks no sa ba ye ba ko na fe woto kwan na bi da be mi because say na me treat me hu ye so na ska o ska ka krent no mu na face dey no mo jabrad kakra bakra oh e bi bai so na me ni bi da this is 93.1 FM auntie nen ye brad ni free ne bae oh say obakro ye virgin so ya man baburu so ani si ankanta se we di ono ane ya de na ya wode ya bent no kuri bi obi try and tradition ni si hui oda no we me na ba oda they say oda ho settle no dada no na say woju hu sire ni this is 93.1 FM what you say mo babu oburu nyini eyo this is 93.1 FM entina chesa fedie emu abi emu ambie mo jada bai but na fe why you used to enti ye den na afi wo be wura mu kese pass I be ye wo den me na tena me na afi de me na tena be 6 months na no oni yere but my hone okay on me tena be 6 months or me ko makeup school me ko shia makeup kakra
this is man some be Kumasi back nti edi be me di be wa ma tem yes me ko no na so afo fufuo wafa be ma fufu and na me so man kasa na me fa me niam e ba Kumasi back me ba ye no na ja me say papa otunoku enka no sa to no organize mom ye gay obu a hochira na ase niam bi nti no wo nti organize na me ko bi na omutu me fua na This is 93.1 FM. nti me be die ma anya anchasa sa batwa enti pasa papa ne nko ana odi wo batwa Beyonce ade e fi se waja o mega yo na da papa de woni me first name ni lady bi na nam afies kapa social media me ba fies yes kapa ana ntoyi ma ya ka chense ne ma me chia ne pa woni me no ne ho ye me fe me 120 hu obi sa na me ni age me daja ono so aya de ne kuranya me anim ni first na me se mantale se me more into ono ene hu me ne obo ba ka so bo ye gaint no hu ye ni nya na se hu ye nunu enso so no fa me se ne nua onom ka pa na me num bi me ne da na mpa so na me shira no me kwa na ma ye makeup na me say ye makeup se lashes me kwa obeyi mi lashes no no wa huru manim enso still na me yes na wa mpa ba oya me sanka kran na social media TikTok force me do mu nyina ase omu nyina so do mu sika support me ne ntale ne me ma ne ma se dia ma ka ba no waja ahye ati me jai enti wo butai bi se wo be ware batwa na wo botane na wo yire nso be botane mo be de na matra ba se me jai ba de we a wo yam hu oh so bo ha ni bia te so ba so wo yelo na net onyegi na ne ebo a wo ne yire ka bebele asemu enti wo de ne de wajai batwa ono na da roma na mitimi jai kura enti wo ma me hu se na de a wo ye no me ma me wo free mu wo ma me free no bo wo be 4 years sa batwa enti wo ma me na papa nso me papa de never say wo ye ti ase ewu because papa bia wan hwe ne ba bia so ti ase ewu no kure wa kan na you awofo na omo wo mo na omo hwe mu ye enye ge nkuma ho de adwama omo na asawofo omo mo no mu wi ni George gangster no mo de adum omo ma me an hwe mu ye ya fa ne se wa ko pra betumo ya fa ne se enka ye hwe wi ya ka wonko wi enkan enko da se ka ma papa ne me fa wonko ni fie enko bu tumu etu papa kwa bi so no wa moa me enti me kwa me se me mpa na nim kura hwe no wai o inche ho na na afuo wo nuanom ka ho batwa ma ne mema batwa ntafo mu di meji omo so te se wa na omo de da ba omo mtsa tu na epani batwa meba ebe to aso na meba sisi a Beyonce na da na yemfa ne sa de wa firim na sa din na da wo so no ye no na me do ko social media ntan na ma nkrofo di hu na hu ya de papa turumudie na bi ma ho turumudie na ko yo na de na me ye videos minister pa videos ne ye videos mo ye mu videos me ye turumudie na anasem me ni je se wajai na wanya kokudro e ka ho asem se be ye nipa e be twe wo ho afiri ho This is 93.1 FM. Futu anya papa fo nko an na me fo ni nyina okay se wonya ready say obewo a entwe be ma ene oba akoda na ono oba an koda nyinsen ne beba nyinsen no nso so ba wonya sika hwanhwe ba yesa na nkura na baba ya basa bo huna mpaboa no mo ho no afode yesresriska za wofo ne ma amasi mabunu na mosesum so wonya ready so wonya adwuma papa bi wondi di ma bi nka wondi sika da banga enkopo ho asem ho akura na makura na oba abo ma ya basa me futu on the mouth awofo unuanom so ye bu omutugu mu ebi no de na obeka kire wo na me ka twa me say omunyan na me do omunyan na sa asoro bi o mpena mo ko pese ubejai bia ubetimi ejai nde no kre enya no wajai me dai rada me dai kra be ko be 3 years abro 3 years kra ache oso tu baby ntim baby ba obi wa hu me o still no ntim me yegi me me ya wo na mama na se ope me we awo yo na mama no approach you gay for mama no you approach me ba me na me nko me nya ani blefo ade no esika wo mema ni tua mutua ne hia so ye nice ona we bef why neat
No, scan so that's so. Scan and one. Na makeup ni so makeup. And then the man you makeup. Wo bad no apa no aka no kakra. I don't kakra be na me makeup. Nya hurry. Kwadwo Beyonce. Aye. Wa hini ni adaso. Na de me hia nkwanchi. Yeah. Hey. Champo. Asemna no odi. Bremu ehuma cancer. Mi ja okwan final word na fa telephone number ni tudwa. Oh, me final words ne say me tu obi afo. So ma won ko gain na gain na nya da papa. Okay. Ko ma di sunsan so beble na bebro. Obadwen so benya scan so. Discan na ba hwe ho yale. Me say me hwem ho yi ni ntino. Me anya yale bia. Ti me tu obi afo. So wo ma be pesofo bi na da to nanim. Na so wo cancel no bompae. Ama wo. Ndo we bia na social media for na ya na bi dodo na apeme. Me pa choma munya mo de she Beyonce ni. Nti wa ohia me telephone number me twa moving. Ne be ohia me for product bi na say ohia me yankasa me number na 0245 93 63 29 0245 93 63 29 about Beyonce what's mama what jai gay no 20 pakura mfa na mfre no sa wo pe no na ene ebusia second case ni so agita o wo fe so o agita be ma ni so firi kokote eti e be gita e wo kwa no so yen so enkomra na yen fa second case mi na